ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିକି ବ୍ରଶ କରି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦିନଟା ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। କଲେଜ ଯେବେଠୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି, କଲେଜ ଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରାର ଭ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟୁକୁନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଧା। कौन किए का कहूला हाँ ये गोटे जाड़ी आ गोटे एक्सप्रेस। आम झील को फास्ट मु धरी एबे राधा आ टुकुने आसिक आम घरे खेलुंट। आम झील शोई पड़ी तो बाहर कौन कौन चलची मो माँ बाहर कौन करुची ट्यूबवेल पाखे कौन काम कर ओ काटुच ओटा कौन खाइया जिनस नुहे कि ओटा आओ खटे हेब। तमें सब कुआडे गले